بله تماشاوان هجام بهتر سروی مجاری راوستن پشتی کو ترامپ بو سروک امریکا گلوی چگو هرتن لدوره چه ببه جبو گنگ شکرنا به مجاری امی بچن امریکا لگل روزنامه‌وان سیروان قدشو ماموسته سیروان دما تباش به گل کیف خیر سرچاوان دست بکده پشتی کو ترامپ بو سروک امریکای لگوری نریناته و چگو هرتن لسوریه چه ببه ترامپ هلوساوی سوریه دیار بوج دسپیکا کو کمپینا خویا هلوجاتنی بری سالونی و کراگهان او وقت راپورت اوجی دم بهیست هلوساوی او کو بله ما مستدنگه تته گریا اپوزیسیون سوری نکش بگو او باورد که اپوزیسیون رادیکال و نزیکی المنت تروریستن و دبینه کو هبونا اسد نها دوی قوناغی دش برجواندی امریکایه لویتا ماکو شر هفپیمانیان نبنتوی لدیجی داعش بردوام دکه هلبت اویک دبکو ورقو هرتن اف ترامپ تشتيكو بري هالبجارتني وبشتي هالبجارتني صدى نوك هذا اللي هالوساوي و صدح 20 درجه نوك يا سروكي هي اوباما به ونوك يا بربجيرا ديمقراط كلينتون به مامۆستا سێروان ji bo Kurdan bi tevahî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî gelo wê tu guhertin çê bibe piştî ku Trump bû serokê Amerîkayê از بيجم هلوسا ترامب راسيج هر دو كانديداج آلية كردا باش بو يعني تشي كلينتون تشي ترامب باش بو نها ترامب حالت بجارتن حتى راد بله شتكي بوزيتيفه بتايبه الشر دجي داعش ده بيدم كو ترامب تشنجر بوجيكو او يك يعني او يك اشكرا كركو او شانازكو كو بجريا كردا بك وافي كبر دوام ببد تخمينا من ده هجرهات بشتي مها بيستي ما هي كات سرد صلاته وافي يكسر لسعر ده و اخيرا بتايبه الشر دجي داعش ده يجال لسر كردا دمين حتى شرا ده كارن و بجريا لشكري جالية ترامب و ریوبریانو ورگرینن پشگریک سیاسی باشه مامۆستا سێروان ji bo doseya penaberan yani Trump dibêje nabe ku penaberên Sûriyê bên Amerîkayê divê pêşiyan bêgirtin gelo wê çi zerer bige penaberên Sûriyê yên ku nihal Amerîkayê ne يعني بقشتي تريد او مس دوسيا بنابران بشكل الوز ترامب جي دمين دا بله دجي انينا بنابتر بنابرين سوريا جبركو دنرينا ويدا رانغا اندا داعش اندا من خطي خناف بنابران دا وان درباسي امريكا من تخمين ويدا ويا خطر كانت رسيكا للسر او لكاريان اجتماعية امريكا اللي ت قانون تنيكو الريال بنابران دقل امريكا افيك دي هاجر هاتو ترامب ده صلاة داريا خوي جي بكار بينا ودمك دريش بيدفي لسر او بنابرين كو نهال امريكانا ترس سروان تني يعني تشتكني كو دبيجي و ترامب وانج امريكا درخينا يعني وستاتو سوانيا بنابريه جوان بكشينا او تني لسر بحثا او بنابرين مسلمان او يكو نهدين اي بطيبت السوري او يكو نه امريكا وان قبول دك او يكو هين لتركيا ولبنان واردن ولاتين دنن لهين دفي مرو لهيفياوي نكاوي تشبه دواري جي كار ده يعني بله گلکی سپاس روزنامه‌وان سیروان قدشو ج امریکا لسر هلا تلفونی تلگل مبو